Esa kaya kanti lagi sudah potong. Kue. Nó cái ăn na cái xong từ. Nó con trái như cái gì nhá. Đây rồi xem. कोयला चाहिँ निकाल्ने के एकछिन Ini mau hari ya dua lebihnya tuh. Coba tuh misalnya hari. Coba ini orang nonton lagi. Ini kok hनुमान छ एकछिनै खानुहुन्छ हनुमान चाहिँ कतिको लाग्दैछ त यसो चाहिँ नलाउनु हो ल त्यतिकै पनि हुन्छ त्यो कान्छीलाई पनि राख्नु नि त यो चाहिँ जिप्रो भोलि साली नानी आउँदैछ साली नानीलाई यो सुँगुरको भोलि साली नानीले सेकुवा खुवाउने यो भैँसीको आज हामी संक्रान्तिमा मसन्तमा सेकुवा खाने भैँसीको रागाको यो रागाको जिप्रो यो डुङ्गुर हाय दियासा हाय
na pe phara ka pin na pe ton na cha ka ho Kacang bayam. Ata thế nào đâu? Ata thế nó chỉ cho mà chỉ tao. Ơi. Đâu có gì ra là thấy. Koi kanti. Acha ra. Challa se asar na tin hen ra. Ai. Sima se rakhum. Isme rakhum. तर उतै निकाल्नु मलाई यसले यानी सोध्नु मलाई ल ओइ दादाले गयो दादा दाउरा त यता दिनु Ô mày nắm. Khôi ăn gì đây? Mày lại ra. सानो मेमा Chị sao này mà. Nè, baby. Mà qua lùng siêu Nè, ở út nè. cái cắm mũ. Út nè, nè. Khôi nó cái ăn nó cái xong rồi. Nè, chị. Mày lên đây cái đó. Nè, chị. Cô chơi mong ăn cái này. Nè, vào đây cho hẳn. Nó tùy thuộc. उद्धपट्टि छ होला त इतो Ăn ra xin khác. भोजन नै फ्रेस हानी छ हो निन लाग्यो आज दिउँसो सुतेको छैन Sugar. संक्रान्तिमा उतै राख्नु उतै छैन हो त्यहाँ Khoai bảy này सासु con. पनि छ नि मको भण्डा चाहिँ छैन म मेथो पेमा उतै माथि राख्नु नि भाउजू हुन्छ ले भने नि छ ल खाले एक चिम्टा माथि कान्छी गएर लिएन नि Chim cho ăn chút Bò mày là tham này kia có thà chín अनि कुन चाहिँ काम मिला छैन नि thì mình là chỉ hơn cứ mà gần thấy quả trên thì mình là chỉ biết được chứ अब भैँसीको उमा त होला नि तेल त पञ्चरत्न खाइ हो नि त होइन nước con này là मिठो भयो हो कि भएन खाने अरूले सोच्नु पऱ्यो नि पहिला मिठो छ कि छैन एकदम दामी छ गेबुलाई कस्तो भयो बडा डेस्टिङ मेथा त्यहाँ उसले झन्डै धेरै भेटेका थिएँ अरू चाहिँ सबै ठिकै छ कता ठिका ठिका nước mày là sao vậy ăn bún sao mọc tụt số tiền nữa अझै खाने आमा दियो न कि ला कान्छी धेरै खानु न भेटेको थियो नि त्यो त नि त Nè, này này जाने मेटा उमा मेन ui đi pro khai đi thôi अब cái lấy tờ bà không thấy là cần đi thôi có nói gì thầu nhá कसै जेठाउनु bây giờ như thế chứ टिका लगाइ त cần chứ theo quỷ ăn chỉ có khải xin ta có tí cần chứ không khẩu thôi यो सुन आउनु đùa nó mua khai mà bún đi mà nè cả cậu bó mình làm nó có किन nhiều cái ní फुले भाइ नि हे फुले क्या अमामा त दुईमा त दुमे नि है दुमेमा जानु त्यहाँ चामलै हुन्छ म đây bây giờ được cái này cũng này nó con trái như phải gì nhá nó cứ biết rồi mà chứ घेर मची मलाई चानी त थोरै दङ मची पछि चाहिँ mà ta mang nghe sắp như mày đó India làm phim mà thu thu là mình nào mà có u tô lấy chỗ làm thứ tô cả tiêu mà đồ phải thấy ngon đấy दुमङ ठिकै नहोला थोरै दुम चानीको दुम ăn có ba số mara sao quả tiêu mà dùng kapan masih lu jadi itu दिमाग
गुड लक दिएको छ कतिवटा हो? यस्तो दिपा पाउने नभए त अरू भएको भए ल्याउँथे नि म त यही त दिदी दिमा गुड लक अरे यस्तो दिमा पायो अरे खै त उनी अहिले पाउन अर्को बुढाले कराएको जस्तो होला होला नि यहाँ थोक नि भाग्यमानी पाउनु भएछ तपाईँको म त भाग्यमानी बुढा पाएँ अरे भाग्यमानी र त माथि के अरे टिका लगाएको पनि 2-3 दिनसम्म डेभिडले पनि गीत गर्दो रहेछ हो र छ अब नको त फटा अर्को बुढाले भए कति कराएको ती कुर्छ अरे त्यसरी सेको बनाएर दिँदैन नि खेल्नु पर त्यसको माथि यस्तो मजाले पनि पकाएर दिनुहुने रहेछ होला आगोमा पोल्नु होला अर्को बुढाले पकाएको पनि खा चाख्नु न ताई त्यही खाऊ न बा पनि नचेल चानीको रहेछ झन् किन फेरि सब सिजनमै समझिरहे चानीको घरि चानीको चामची घरि तेलको चामची धेरै राम्रो छ हो माथि गएको लाठी सानो म मेत्री मनले नसोचाउनु है गर्छ झरा चिची नमान्छ चो ए नै पिच्चा चल कोही नि